Shubor nakaslem jong unong san hima. Kahanyo Trap Youth Council Mountain Road Circle. Hakasingi palay katayo hakajingilam u President Samla Los Bingwell Lingkoy. Kalalit banya kando yo Deputy Commissioner jang ka West Khasi Hills. Halor kajing e jang kadong kathan. Kamtam kajing bamdon jang kitanat rekam beper hapo kathan. Ka HYC kalapan pauru bakumbala tim. Ka Civil Subdivision Mountain Road kaladon kumbah rius nam tam. Handai kijing duna kibabuan kidon. Syuk lapan pauru baha kajing e kando yo DC. Nakaliang udisi ulaang makajing ajong kajing bamdan kita nak terekam babiang ha Civil Subdivision Mountain Road kadai baik kajing bamdan ya ka Permanent Office jong ka Civil Subdivision Mountain Road bat kani ka penlong kajing bamdan pura kita nak terekam jong ka Sarkar ha kani ka Civil Subdivision udisi ulaang ru ba ka bahakmat ka jong u bania kren kalong bandon no ya ka Permanent Office jong ka Civil Subdivision Mountain Road lingba kajing don pura ya kani ka office kamot kita nak terekam jong ka Sarkar kila bandon bed Pembalong menta kasitam namar bamdan ya gani ka office. Show DC wilayah Thoru ba kaladan ka proposal budget ya ka Civil Subdivision Office Arajar San. Handai gani ka proposal kami hap show menta bala buat thamai da kawai halor kani. Kumta ka HYC halor kani ka benta kala kantui UDC badiu nomi kmat jong ka dong ka than bakin shim kya halor ka te ka benta. Hagajo ka por ka HYC ka kenturu ya Assistant Executive Engineer jong ka PWD building. Banpen kloy no ya ka proposal budget bathamai halor ka te ka office building jong ka Civil Subdivision Mountain Road. HYC Mountain Circle mentak si wana kendu ya i Deputy Commissioner jong ka West Hill hakawedai bat ka jinglong jingman jong ka Mountain Road Civil Subdivision. Kamang itip ka Mountain Road Civil Subdivision lakan jo mentah hakendu senam. Mereka bagi kalong ba sibun ki senat rekam ke sra nadu wan pli ke Civil Subdivision. Kabah khamat kembang ngilap kalong hadu mentah warna kalian jong u SDO yang Mountain Road empadon ubatikna mbei chu inchat da kiba chu inchat untuk kaba semjing kalong teng kaba sibnai kaba ngim sibnai kila banwan so ukis tang hakasisni. Mat kubun nak kalian kipai ba jong kanong sunong yang Mountain Road dibrok koi yang yo lat punya kendu ya u enchat menta namar ba kumangis kutu aba usun chat kunta udon haplen sibun kijing don kam tena kalian jungi ni subhaban won kepat ha ni nak ya u kli jong ka district ba subhaban thungno do bapura hangthi hapo Mountain Road kenang ba ki pai ba akibadon kam u kin yo kalat banya kendu nangta babun kisna trikam hapo Mountain Road adu entah kim padon hak babun kiliang nadu collection mission run ta ka supply ti ya kani benta bat sibun ki income mana kendu bat insai haban budin ya bro kisna trikam dan ba kide bendon no ba haban don hapo jong Civil Subdivision ba kin so haban wan kin don no ba habang ekran ni ibaro ka ngisu tu sai ka meningkong ka bangi kendu jing kalong kumbangi hadu menta ka Mountain Road Civil Subdivision kampat donnya ke building ke babiang habangnya keren bat kene benta naliang nakaliang Deputy Commissioner la pentip hangi keseng ba namar ba ya kene ke building la persang ban plan hagudai bat estimate ya kene nrengi ba estimate kedai nadu snam arjarsan kumtang isnutu kejingyat jong kapor kene estimate arjarsan kami hapsu bat kapor kemunta te kumta ya kene la habri estimate biang saisin te nakling jungi kerpat ya kabor bedai kmi ha bedai ber ke building makin subha ban penkloy ha bedai ban pre estimate ya kene building kenang ba kajing non kamoro kenya sekmat bat ngi kenturu ya kasukar government MD itu makin subha kumba kliwan pli kin subha ban thung ya borok snap jing don kam ke bedai ber ka Mountain Road Civil Subdivision hi brokwe bat ya kene benta nakliang jungi keseng ni budin haborok trikam kibadai bandon hapo jong Mountain Road nang ba kajinun kam jong kadong kathan kan ini yo penun kam kembah kliwan thung kabah kmat ka bangis kam shon hagne por kalong oj ni bu sibun kimat jing dawak mat bisin re kabah kam kmat ka bang sudun kam kabah kam kerki kalong maningkong kadai election commission brand nang ta kabaan kadai leng ba jong supply ba kini kibenta kabah inong song ke kenduk hak kajing don kam tuki hakayat ke yang kajing injungi kum kibreu kata kedai benta ki bakam kongsan nakaliang jungi kaseng ka ba ni kam kerpat bakin subha ban lek kam kloi